Shalom shalom bene data, turabashuhuje. Turi kuwa gatandatu itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ni umunsi wa 45 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 479. Muri kumwe na Evangeliste Fulgence Mutabaruka. Turagana ku ijambo ravango icyo abayuda barusha abandi. Rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 1 no karavango nuko abayuda barusha abandi iki cyangwa gukebwa kumaze iki. Abayuda baba barusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo abayuda barusha abandi. Iyo tukenshi abayuda mu isezerano rya kera bafatwaga nk'ubwoko bw'Imana, ariko Yesu Kristo amaze kuza tukamwizera twahawe agaciro kangana nk'akabayuda mu maso y'Imana. Iyo bavuze abayuda rero uyu munsi wa none haravugwa ngewe nawe twamaze kwizera Yesu Kristo tukamwiringira. Reka tuvuge ngo abizera Yesu Kristo cyangwa se ubwoko bw'Imana abakijwe icyo baruta abandi niki. Bivuze ngo babarusha mu buryo bwose, ariko baravuga ngo icyambere nuko abitse ibyavuzwe n'Imana, babitse amasezerano, babitse insa y'Imana, babitse iby'Imana bavugaho. Imana bahaye amasezerano bayagenderamo, barategereje. Nubwo nimwe baca mu bikomeye, nubwo nimwe baca mu ntambara, nubwo nimwe baca mu rugamba, ariko babitse ibyavuzwe n'Imana. Hari icyo Imana izabagira, hari ibyo Imana ibagambiriyeho, nubwo basoragoringa ariko babitse ibyavuzwe n'Imana. Igikomeye barusha nta kindi, babitse amasezerano y'Imana. Baragendana, barayabana, bararyamana, barasonzanya, kandi umunsi yasohoye Imana izagaragara. Sengeye mwene data mushoboze gutegereza imirimo yawe kandi mwene gucogora mu izina rya Yesu.